rozástedes, De verdade, que rozástedes a línea do salvajismo. Paco! Dios bendito, ¿dónde estarás? Sempre teño que esperar eu por ti. Bueno, sempre no. Ojalá na cama tuvera que esperar eu por ti, pero no. Paco! Parece que non oi. No, escoiteite perfectamente. Parece que non. Non saite da cama, que hai que estar pendiente, Hai que Antonio. estar, Hai que estar ai, pendiente, sí. que tes? Que pasou? Que pasou de Que que? dices de salvajismo de que? Que salvame, por favor, Que por pasou? favor. Podes saber por que lle destrozaste de su coche ao presidente da cofradía? Coño. Desfixemos o coche porque eu que fan... Sabes un programa americano que hai na televisión que collen unha chatarra e construyen un coche de puta madre. Pero que estás falando? Que desguasaste desde todo. É que nós facemos ao revés, collemos un coche de puta madre e facemos chatarra, destunning de todo. É o mismo, pero ao revés. Sodes uns salvajes e punto final se acabou. Antes de seguir, algo pasa aquí que nunca poñe nada de comer. Eu xe puñeron croquetas, empanada, ensalada. Esto iban yo tirar aos cas e deixaron aquí. E deixaron aquí para... No comas. Menos mal que trouxen eu. Ostra, pero... Xa nos volve a facer de comer túa nai. Que traes no tape? Que traes? Miña nai. As cerizas. Miña nai en persona física. Morreu túa nai. No, queimamos la vida, va, non te jode. Pero eu non sabía nada desto, Paco. Que fas? Tiña o azúcar altísimo. Está super dulce. Pero escoita, pero de que morreu? Coida que vai morrer, se xo dixen 1000 veces, de cataratas. Ninguén morre de cataratas, Paco. Si, pero ela empuxárona. Se non empuxara, non morría. Pero bueno, ala vai. Manejo. Ala vai. Levou un adiós. Non levou un adiós, non, levou no río, levou unha corriente por aí, vai. Veña, vamos comer logo, veja. Veña, onde vai o falando de... Bueno. Falando de cousas... Onde vai o teu fillo? Na cama. Dios, na cama 37 anos, volta. nin estudia, nin traballa. Son as 3 da tarde. Xa se levantou Kiko Rivera despois de vir pinchar na Pelícano. Bueno, Mira que che estou dicindo, xa está, No, xa está, no. Que mira que Kiko Rivera é unha persona que se lle olvidou dormir. Pero que o teu fillo olvidouselle vivir directamente. Pero bueno, todo o día dormindo. Tiñamos a festa en paz, non digo máis. A festa vai na terer, vai bailar, xa verás. Vamos a por ello. Buenos días, princesa. Buenos días, príncipe. Aí o ves, Antonia, Que falta de ansia pola vida, Eu estou como a ti e tiro-me ao mar. Yo también me tiraría al mar. Está buenísimo. Reírse de papá no, Tranquilo, Paco. Reírse de papá, Paco. Non lle vou pegar tu bicho que brazos ten o que mellorou a nivel físico, o que mellorou este home a nivel Te físico. iba a decir, baixa-lhe unha, baixa-lhe. Como? Séntate, séntate. Tranquilo. Bueno, ás 3 da tarde, a esta hora, xa está desperto Omar Montes. No creo.
Tú conoces a Omar Montes, tú. ¿Conoces tú a Omar Montes? ¿A qué hora se acuesta normalmente a Omar Montes? ¿A qué hora? A las 3 de la mañana, a las 4. ¿Y a qué hora se levanta? A las 3 de la mañana, a las 4. Que non fai nada da vida. Teu pai ten razón. Non pensas facer nada da túa vida? Perder a vida, perderla completamente. No, yo ya sé lo que quiero hacer con mi vida. Intenta abrir a boca para falar, polo menos. Ya sé lo que quiero hacer con mi vida. ¿Así? Sí. Xa sabes o que queres facer ca túa vida? Sí? E dime, que queres facer ca túa vida? Quiero componer el himno del Celta. Que dixo? Quere compoñer o hino do Celta. El Celta es mi Ah, vida. porque tú eres celtista a tope, ¿no? Sí, el Celta es mi vida. Ah, el Celta es mi vida. O hino do Celta. Perdón. Xa está. Come, colle un cacho de pan, ese, ves? Que o hino do Celta xa está composto, que o compuxo C. Tangana. Entonces voy a componer el del Depor. Como sintos colores este chaval, ¿eh? Cambia nun minuto. Pois sí que sintes tú os colores de carai, ¿eh? Sí. Pero vamos a ver, Josiño, si ti non tens nin idea de música. Hice tan ganas así. Bueno, hai algo de razón ten, ¿eh? El non ten idea de música, pero Zetangana tampouco ten moito. Pero para facer o hino do Depor tens que saber cousas da Coruña. Ti sabes algo da Coruña? Que sabes? Que vais saber isto da Coruña? Isto debe pensar que María Pita é un árbitro. María Pita. Que che dixo... Tú, Josiño, tú que conoces de La Coruña? El Pelícano, el Playa Club, Chantecler. Chevalier... Chantecler non é na Coruña, non? Toda la Chegou hasta Boiro, tío, cuidado, Non é Boiro, Chantecler. Onde, en Riais, onde? En Tesoras. Ostras, as discotecas conoces todas, de arriba a baixo, tío, pero todas, Bueno. Bueno, pois dixo eu, vas a compoñer o hino do Depor, non? Pero iso é máis difícil, porque Vigo Vigo, sí. ten mellor rima. Vigo ten boa rima. Vigo, amigo... Nas cantigas de Amigo xa dicían ondas do mar de Vigo, eu esperando o meu amigo. Xa rima, xa rima. Pero Coruña non ten rima fácil. Onde rima Coruña? Con que rima Coruña? Coruña, pásame el cigarro que ya huele a uña. No, cuidado, Van quedar moi contentos no Deportivo co himno, Vaya racha levan os pobres, Oh. Pero, escoita, e por que non lle cantas a Inditex? Ao himno a Inditex, sí, elevas a Amancio Ortega de pianista. Todo o que toca él convírtese en ouro, que Ou aproveita. pode cantar a Torre de Hércules? De Hércules. A Torre de Hércules? Pode cantar a Torre de Hércules. Espere. O la del Getafe, no te jode. No mezclemos equipo. Coruña, 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 Coruña. Bueno, bien. Vamos a pensar que queres facer o himno do Depor. Bien. Terás pensado algo? Algunha estrofa? Algo? Tes algunha idea do himno? Sí, tengo esto. A ver. Un escudo no meu peito, sempre Depor. Pero é que iso dun escudo no meu peito parecese bastante a isto do Celta. Que Zetangana. Cuidado aí, Luís Tosar facendo de Zetangana, Pouca broma, C. Tangana? ¡Ae! Esa canción é miña. Xa. De Zetangana. Sí, claro. E unha curiosidade, por que se chama Zetangana? Por que C? Porque A Tangana e B Tangana estaban pillados. Ah, vale. Entón te ves seguir a Zetangana. Correcto. É como Omar Montes.
é o mar porque o océano xa estaba pillado. Entón foi o mar monte. Sí, Pero perfecto. que diría, Zetangana? Veño a denunciar a Josiño por plagio. Claro. Como vai O Zetangana non queren que o tanguen, porque que tangue a Zetangana, bon tangador será o que tangue a Zetangana. Normal, normal. Denunciar ao noso fillo por plagio. Pero iso é imposible, porque o noso Josiño non plaxiou nada, porque plaxear dá traballo. Entón, Josiño non faría. Verdad, Josiño, que ti non plaxeastes? ¿Qué es plagio? Plagio é no contenedor do plagio, para reciclar. Claro, plagio. Copiar unha canción para facer outra. Tampouco te veñas arriba, que tú tamén copiache co o la que lle metiche, eso é das taixugueiras, seguro. A ver, por favor, Te digo. iso é tradicional. Tradicional en Galicia votar ao PP. Eso non é tradicional. Tu copiache tamén? Es unha croqueta, Josiño. Anímate. Ademais, Me he escoite, comido Son da antes. temporada pasada. Me he comido antes dos platos. Vale. Tangana, escoite isto. Escoite isto. Eso que é? Eso copiou ya Teresa Raval. Ok. A eso. Claro. Veo, que ves Una cosita, y qué cosita es. Era Teo. Por favor, xa está ben de defender o seu fillo. Veño aquí a retar o seu fillo a batalla de gallos. Para ver quen é mellor. Galos, temos vos no curral. Temos varios galos ali. Ya non va. Unha batalla de gallos é unha pelexa de cantantes. Improvisamos rimas aí. Pois cantantes é nesta habitación, non vexe ningún, Non ves cantante nesta habitación, Antonio? A verdade é que equivocaste. Oye, come pan ese, que has comido. Traede un pouco de xamón ou un pouco de queixo. Que está comendo un pan solo. Joder, vamos a meter un pouco de ensalada tamén. Mételle un pouco de verde, non lle metas todo o pan solo. Tangana, E equivocaste. mételle un cacho de empanada tamén. Non quero máis. É dúas croquetas, son. Digo que... Aí tens un plato combinado número 8. Como se cuide, se come hasta la mesa. Que te equivocaste de programa. Aquí as peleas entre cantantes son os viernes en lugar. Chámase recantos. De cantereiros. Esa era outra. Bueno, levanta, Josiño. Skrrt, 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 skrrt. Trata de arrancarlo, trata de arrancarlo. ¿Qué pasó? No, que estou rapeando, por favor. Vale, perdón. Skrrt. Escoita, Josiño. Eu sou cantante, ti vendes fume. Non és ninguén sen autotune. Skrrt. Josiño, isto é como as regueifas. Ahora fixo era unha estrofa, ahora deberías facer tú outra estrofa. Estoy dispuesto a morirme antes de que un feo como tú pueda hundirme. Y no te digo más. Sabes que? Non che digo nada. Mellor como un trozo de empanada. A última. ¿Por qué no mejor con esos pantalones que parece que vas a pescar, te vas de aquí con tus amigos al lugar? Está pegando fuerte. Estás hundido. Tienes miedo, te lo veo en la cara. Métele a última. A última. A ver, que máis? Que máis tes? Esa rimaban a sonante. Dale outra vez, que non quedou claro. No, dale. Date cuenta que él va con tupuria por si hay pelea, O sea, cuidado con esto, ¿Por qué? ¿Por qué le pegaste? ¿Por qué? Por los pantalones. Vale. Xa se aburreu da pelea de gallos. A dónde vas? Me voy a comerme una cereza. Es que la... Espera, quieto ahí. Él dice, me voy a comer unas cerezas. ¿Por qué me voy a comer unas cerezas? Porque pongo aquí, las batallas de gallo me dan pereza.
Me voy a comer una cereza, toma, ahí vos quedades. Ahora contéstalle tú. Está bien improvisar, pero ostras. Y ahora ven, Las batallas de gallos me dan mucha pereza. Me voy para la cama. A comer una cereza. Venga.